राज्य सरकार ने कोविड-19 माई पाकना थेंगनबगी खोंगथांगी सरुक अमा ओइना ngasi शिक्षा मंत्री टीएस राधेश्यामना हाइरोक केंद्र की क्वारंटाइन सेंटर अनिदा एम्बुलेंस अनि खुसिनखरे एम्बुलेंस अनि असि मंत्री की इमुंग मनुंगना लिंखतपा किसान सेवा केंद्र हाइरोकना दान तौबनी थौरमदुदा मंत्री ना हाई मुख्यमंत्री एन बीरेन लुसिंग सरकार असिना कोविड-19 थेंगनब थौरांग क्यामरुम लोखतले मंत्री ना हाई Akwai government every day akwai phamong honorable chief minister ta phaminara quarantine center man problem covid chikra man thenagani after covid angang mapana thabak tawru man ja hale moi thabak ka mai pi gani lai lai su tambagi matang na ara like tam chal roi halai ba kamu man metric ki 12 ki pass out krai sakani si akwai nainara loi lai se aduna government se led by honorable chief minister akwai solidly behind akwai left and president ka lejari imphal lengak pariba BJP amsung ma ka chatminba party मशीन हौजिक मणिपुर तंगदु लेताबो पामबा इंगना शांति लेबो पाम तारगदी करिगिनो अखोइना हौजिक लेंथोंगनासी फ्लोर टेस्ट तौतोसी नो कन्वीनियंस याबिरोना हौजिक if BJP is so confident to serve the people, why don't they call assembly le कौथोपिरो अखोइना ngame मोइना ngame अखोइना ngame अखोइ फसना प्रजा का सेवा तोंबिरो मोइना ngame अखोइ कन येलोय करिगि दबुकदनो मोइना हौजिक फ्लोर टेस्ट तब की सेलेसी प्रजा मैम नहीं नबीओब हूँ मनपुर अखोई केंद्र की मैम लेहलीब पोटे अखोना लोनम केंद्र लेरगा सर्विस लोई तौनबनेब कना थोनगेद BJP थोनबनेब फ्लोर टेस्ट हयेंग हंसेल कौथोपीरो येंथोपीरो कनानो कनाना असेंगबनो सेंगदबनो मोइना ngame कंटिन्यू तौजो अखोइना ngame भारत की संविधान थाजबा Indian Constitution bu akhoi gi oiba isha gi obi religion ne na lautho ibo party sina Indian Constitution thaje taragadi hujik se flawless tawthoga kana na ngami se khangum thokone ba adu natadana masida makhal makha yam ngak po mana akhoi gi honorable collection ai yam sing la khangbirem masana resign tawdana thogla iba akhoi gi speaker na su accept tawdana bulletin thoktana sheet empty orina thoktana laigraba kendra ahum gi MLA obiram sing अखोई याम नुसिरबा यामना सैक्रिफाइस तौदना अखोई अचुम से तौनी थोलेबा अखोई मरुप अहुम हानगी MLA हुम याम अहुम सिबु करी हागेदा BJP दा मुग लाओ नोई दिगी सिट नोई रिजाइन तौबदो अदु दो मु हिंगत हलगे हाय नो हाय सिने BJP ने डेस्परेट ओबे चाइसे मी रिजाइन तौरबदो मो हलाओ अदु अखोई मो हिंगत लनगे हाबी थाक सि लोयरबने मी सि मोइना खोनो फोनबसे अदु हेग लेरिबा रिमेनिंग हुजि ओरिबा Minister Mari made resign to Horaga Minister Moy Nepal Hosina Tabi. Hey, Lehuri Mam say Moy Kara Horising, no low moment repeating in Moy Harris. Other than Congress came to Pont Ropoja, none of Parabi Popular, none of home palm, finance bank, PGP. She might have wished a corner wave. Shang Shangshi Yam Atu Matamda Akoi house session go to Piro Akoigi Ladiba party is in a government party. Lebak myang kutang suma pajan tongni pandemic leiba suguma situation sida koi manipur si ingna lehening haibse masi kana gi khuta lege da leiriba lainga asigi governor sigi koi masi parties de le notice to piro hay notice to piro Wednesday ko to piro Wednesday nung dawaram loire kaino kari boi no sum leina lise irang akhoi su asugum laba makoi gi oiba police ko ba mathung bunum khangdo ma'am se masi gi se maki bo piba masih ekspor to se koi pa